thlir tu te zong zong che bai ve go le voin November ni li sang ni som palia khanon pon tur chu CNF in thupui panga nen SAC biak atumem matia Burma Sual Sipai lai puya wangin kum upa mi pahni nunan chan khobowa Sual Sipai kem chu KNLA le atho pui hau ten am bai wangin Sipai Council hau tu mi pathum le Sipai som pasari chu manan ni pagu peng le magoi peng indauna Sual Sipai mi som ni pahni an thi KIA le atho pui te chuan fimo khopui an la fel Taung-Gok Sual Sipai kem pali chu in Beihpuitlak in an dau Wetlet district a mupui Sipai in Sual Sipai an kap CNF in thupui panga nen SAC biak atumem SAC in muhuna Burma Sipai hi ramin rail bol na tel to lawa chuak tur ti telin thupui panga nen in biak na nei pui turin CNF how to Dr. Sui Khan chuan a soi SAC how to mi nam hlain chuan sang ni sompari September ni som ni parok khan tlangra mi pui Sipai PDF pol po ral thom da dokan kila remna thu soi pui turin asoma CNF lam Dr. Sui Khan chuan hetian hian chang Burma Sipai thunai na azung chapa pai le sang ni sompare dante thia vek tur Federal Democracy dan thar siam tur Burma Sipai zong zong hi ramin rail bol na tel to lo turin le mi pui opna hnuaya lut vek turin in opna dik lo lai dik taka siam fel turin khovel pum huapa phaulan vek tur chumi thupui panga nen chuan biak atumani SAC how to mi naw hlain asom na NUG telin tlangram Sipai pol rang rang an du lo tuna kan daw mek te hi Burma Sipai mai nilawin Federal in op thaina tur po atel vekani SAC lam hian rampuma Sipai kem hi sang khat jani somriat bor vel neya tangwal Sipai lam chuan Sipai kem sangthum zanga chuang an lak sak to thu RFA chuan atar langani CB in matupi khopui alak nuwa CNFCC lam point kumthum chung an lau bai to na CNA le CDF lam Sipai za chu angin nunan chan to ni Sipai kem te naw deuh te chu an la thei to na atuna chuan Burma Sipai lam hian an la let le vek awangin CNA lam hi an hnung tol ria hriat ani matia Burma Sual Sipai lai puya wangin kumupa mi pahni nunan chan Burma Sual Sipai hawin kar khat chungin voili lai pui nen an ka wangin khochung mi pali in nunan chana panga in hliam na tak an tuarani Manly Division matia om Burma Sual Sipai te chuan khochung mi te chu lai pui nen a voili na an ka le wangin kumupa mi pahni nunan chana ni niza November ni thum jingdar som pakhat vela khan Sual Sipai te chuan matia district a om kopin khwa chu lai pui nen akapa kumsom sari vela upa mi pahni an taksa polak durom tolo khopin an kap fuani matia rol tlan kem how tu pakhat chuan Sual Sipai te hi indawna om si lo hian an du angin ang ka le an ron sual thina wang hian meche ho din mun hi atriom hle ni ati nge chu wangin ral tan kem how tu te chuan khochung chwa san ri turin mi pui te chu an thrilani indawna om si lawa lai puyan ka thina wangin October ni som ni pasaria sachin khwa mi pakhat tinunna chana mi pathumin hliamna tak an tuar October ni som thum pakhata ale khwa mi pahni in hliamna tak an tuara aukin khwa mi pakhatin nunna chana ni hemi wang hian matia penga kar khata mi pali in nunan chana panga in hliamna tak an tuarani matia penga mi pui Sipai te chuan Sual Sipai hau kem then khat chu an lak sak to ni Sual Sipai hau chuan chu kem te chu nei le turin thei top chuain lai pui thlona le lei hnuai tang ten chi rang rangin thei top ron chu ama se an la lak thei lo thu hriat ani
kho pawa sual sipai kem chu KNLA le a tho pui ho ten an be wangin sipai council ho tu mi pathum le sipai som pasari chu manan ni Karen State KNU Brigade 5 Phapun district a om kho po sipai kem chu KNLA le a tho pui ten ti tak zatin an beya sipai council ho tu pathum le sipai som pasari chu anung chungin an mana sipai mithi ruang som pali po char thu chu BPLA in aron ta langani October ni som ni pakua khan KNLA le a tho pui te chuan kho po sual sipai kem chu anwa beya anwa la thei ni hemi kem in dauna tlan chet tum sipai ho chu November ni thum thleng tangrol sipai ten fai an tum nalama in dauna sau sang ta hle ni chu in dauna chuan sual sipai thi ruak som palian oma chuan sipai ho tu pathum le sipai som pasari te chu anral thuam fam kim nen anung chungin manan ni he in dauna hian BPLA tangin pasal tha pakhat an chana hliam tuar po anom thu anon tar lang kho po sual sipai kem tangin sipai ho riam phrai silai RPG le bom chi rang po an la telani chuan hemi sual sipai kem hi sangkha joka somkwa pahni kuma tangin tanhunan lau siam na mun ni in mi pui poisoi lau tam tak rem le thanan mangthina rawrel na an man thin kempo ani nge hemi kema hian sual sipai battalion kut sui khom sangkhat lain kum som thum chung zat tanhmun an siam na mun ani thu po anan tar lang bokani pagu peng le magoi peng in dauna sual sipai mi som ni pahnian thi pagu ram then chauji boundary peng le magoi ram then min hla penga sual sipai mun ram nor mek polte chu PDF in lodawin sipai som ni pahni an thi thu PDF in atar lang November ni khata khan chauji peng chi in kholam panin mun ram nor aron thleng sual sipai te chu PDF in an lauka pa sual sipai som thatin mi som panga in hliam na tak an tuarani sipai council lam chuan jet fighter tenen PDF chu ron kapin bailet ma se PDF lama thi le hliam om lawin an hnuk tok thayani chutiang bokin November ni khat jinglam dar khale dar thu min kara paguram thena om chauji taung sual sipai kem atangin munram nor tura ron chuak sipai rual somli chu PDF tangwal hawin chitet khwa le nitet khwa inkara voithum zat an bom den an lau beya sual sipai pakhat thin pathumin hliam na tak an tuar thu riat ni sual sipai ho pon lai pui le machine gun nen kablet ma se PDF lam thi le hliam tuar om lawin an hnu tok let thei ni chuan magoi ram then min hla peng le rakhain ram an peng inzam na kong pui lak tuma sual sipai ron lut te chu PDF in lo bayin sual sipai som pakhat an thi thu min hla PDF in atar lang min hla peng hi sual sipai ho chuan lak tumin rom bailet le reng awangin mi puite mun himna lam pan turin le indawna PDF in ral thom lam le tanpui an mamo thu te chu mi pui an thret tirani KIA le a tho pui ten fimo kho pui an la fel Kachin State Sual Sipai Council pakhat uza khong tuen Paul Kachin Special number 1 China member ram ria om fimo kho pui chu KIA le PDF tangrualin ti tak zatin an bei nuwa an lak fel thu chu KIF in aron tar lang November ni khan China member ram ria om fimo kho pui chu tangrual mi pui sipai in jinglam atangin dawin tlaidar rukvela an la fel theita ni Sual Sipai Council BGF le a hau te chuan kho pui hum tumin theitop chuama se an hum him zau talawani KIA chuan kho pui chung le a chevela om Sual Sipai kem hau po an la tel veka Deputy Battalion Commander Major Shinta nong chu nungchungin manani October ni som thuma fimo kho pui bula om number 1001 BGF Battalion Headquarters chu KIA in an beya October ni som thum pakhata khan an la fel vekani October ni som pali khan
number 1002 BGF battalion headquarter le number 1003 BGF mun puite chu an la fel vek thu an ron tar lang Taung-Gok Sual Sipai Kem Pali chu a in Beihpuitlak in andau Rakhine State Taung-Gok district a Sual Sipai Kem Pali chu a in Arwalin voi le khata an bai ta thut mai Sual Sipai le a te chu voin November nili jing lamdar rok em vela Taung-Gok luipia zikain Taung-Bula indawin Sual Sipai lam chuan thlona le an kem atangin lai puitenen an ron ka chiam thu chu Taung-Gok kholal chuan aron hret tirani chu mai ni lovin Taung-Gok college bula Sual Sipai kempo voin jing atangin a in lak tumin an bai mek ani November ni thuma khan a in kain shi kema om Sual Sipai ho chu drone nen bom darin an beya sipai pahni chu hliamna tak tuarin anom thu donani Beihpuitlak district a mipui sipai in Sual Sipai an kap second division Beihpuitlak district a Sual Sipai get khar tura rongkal ho chu mipui sipai ten lo changin an lo kap ani ni za November ni thum tlailam dar nga le somli panga vela Beihpuitlak district yeta ji khwachunga Sual Sipai ten an mun khorna get khar turin ronkal ho chu mipui sipai ten lo lambunin an ka thu hriat ani he in kana wang hian Sual Sipai pathum an thia chon hemi lo lambun tu te hi metang local PDF le a thian dang te ni in hriat ani khachung mipui te po he in dauna wangin mun himna lam pantura hriat tirani pokani